Laingut ki kertong ka Bharatiya Janata Party BJP na West Kazil District bakentop yuba Demander Lingdo na Nongstoin constituency uba Numerik Walang na Rambrajar ngam constituency bat uba Roland Mausor na Motion Road constituency haka Shitarik Rumpang Arjar Pusan kila pendap bantep kerteng kumki kertong banya aireng haka election MDC Shak Hasil Autonomous District Council ke HDC ha office trekam Udupti Commissioner ka West Kazil District. Habakran bat kilat patai kubor uba Demander Lingdo uloong baki briuk bersyukuno klem nongrim baka seng BJP kakang bamdo masih leben kristan bat kiwe Henry Maki kibadai kendu markman kisngau thu bau Narendra Modi ukang bamdo masih nekang ban penkela kristan tanggela kijong kikun kabamut iki Hindu. Te Henry ngalak sotu kat banang me kisngi kipor kisnam te imat kini ki gue ki parti ane ki gue ki seng mah kila sedang muslian apa ka diskonsil Henry lang akapat ipaj ba rada fi ibit ba kila ban penjob ya ka BJP na ken ba ngalak ban keren apa surkan diaro por kita kamu na ken ba ane kisnam gue ada klem ke BJP imat ni kiduk kisuk ni jenjar toh kamtam na mentah ni kiduk kisuk na ukhaw no naga naga like baru kejindun kam henay lak sudawa ba jel cuai ai ga sarkar Modi te henay pajba hadu mentah pa di kimpet sutu bagi ang ba ba Modi upen kelaniam ne persaniam ane percak bamdo masih henay kat kejeng sutu junga bangli keren marhamat ki ang ba ni percak tangi kitu ki kun jong de nim percaya fi lada pingai tongai lada pingai dengan lek kumno bagi kun teng ki ang ngi kum ki kun ki kun la jong yang ba ko kun wat le ya thok ber kaniam thalik moh ane kaniam pras te henry pade ki kun junga kim petiu ke jeng ong kim pa te ya kataru ba percak Modi MP athra sungtu bakla pi pajba de dadalong ga bala ngakarpat rit iki pajba nang ne sedin tong ni snok tino bat usentiu lane bat ke BJP bat uba diro komjo Katba nakaliang uba Dominic Walang kertong na Rambrajar ngam uloong baki jing jong kathain kaput kamtam halangpi on omdon bala ban penbait ndai tang ke BJP namar kadon hakabor kum kanong sensar haka sarkar India bat lada ki pai ba ki penjob dan burom yu unra banyekren benia hakmat ke sarkar kajing yang nga kalong halo kanong rimba kasukar ndi kanum tip ya katalang ti mana ba syong basa la ki syong ki kasi ni ki syong ki Rabha ki Boro ni ki Assamese ban pen I hakasukar ndi ba pleng kalang pi ngi syong ngi kasi de kata kan orang mengayang ban pen I hakasukar ndi ban syong ngi kasi ne hadu mentaka sukar ndi ngathai kanum tip ba syong ki kasi ni syong ki Assamese ladak pejba ki penjap yang ngala ban yo ban pasio mo hakasukar ndi ba la san phola kisnem ngi yangi la sya ibeng la sya ini isra di bermian lo ngiyo ngiyo ngisale benya ki plus yung kasam man la kasngi omday tang man la kapnay man la kasngi sale beng lagin thod ding thangro ni hapsu paisa ni hapsa syok sadat wat ban yab bru samut lo gilayap namta upudusan ndai hadu mta sem la le namar kata tangka parti jongi ka basin chare green dia kalaban sop ye kini problem kajing jongi baro Habatin, pej bahagi kishap plus F. ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F hakajing som. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukam shed yeki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Kan nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya